Maksud hati nak berkahwin, hana mungkin dengan kata dit jula medik hantar tim, hana lengkap asokama ulonnya de urung kasin, hansi banding dengan kata beta pasangan urang lain. Sidhan mungkin hai dek sama urang si gata setuju, minta laju dek yang lain bengan ulun urang EU jauh laju yang si banding orang si gata setuju, han gerestu tanya mekawin bengan ulun urang EU, han lah kebungan engkot karing.